Sebelum saya take my leave, saya ada satu soalan kepada MFL. Saya tak tahu kerana ini berkenaan dengan undang-undang bola sepak ni is quite tricky. If any if any official from club message pengadil ataupun referee punya so-called director dan seterusnya dan pressure berkenaan dengan membuat keputusan, adakah ia dianggap sebagai satu corruption atau tidak? Because trying to influence the referee. Macam dulu kalau kita tengok kes Juventus, sporting director punya nama is Moji, and he was trying to influence referee, putting pressure dalam referee punya committee to be biased towards Juventus. Adakah ia salah atau tidak? So saya rasa sebelum siapa-siapa nak bercakap pasal referee, maybe this is for Selangor FC to see. This is perbualan Datuk Sri Syahril Mokhtar dengan Head of Commission punya referee. Please brother, untuk pressure apa? Membuat keputusan. You cannot interfere with referee. Simple as that. Please brother, the whole Malaysia saw what took place dan seterusnya. And this message constantly happen between the referee punya committee. Itu je yang saya nak sampaikan. Jadi kalau boleh, sebelum kita mempersoalkan apa-apa, kita baik cermin diri kita dulu. Saya berharap awak semua boleh keluarkan kata putus untuk selamatkan so-called bola sepak yang awak cakap ni dah mengundum. As far as I'm concerned, awak ada satu pasukan yang mewakili Malaysia dalam peringkat yang tertinggi. Tak pernah terjadi before. At least there's something for you to be proud of. Dan saya juga berharap that kita boleh, macam mana yang saya katakan tadi, this module, serahkan balik bola sepak kepada rakyat, you can go through it. Itu saja yang saya ingin sampaikan kepada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.